Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabusamoshaki kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke cindezele-ke bhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke cindezele-ke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba-ke selona-ke namhlanje-ke lapha zilokhu zikhale njalo-ke kwi-IFP na-ke laphana-ke wakhankasa kakhulu-ke ekhankasela-ke i-MK-ke uGodolo lokhu ey'fake njalo nje ey'fake zonke-ke laphana-ke kwi-IFP na-ke veza-ke ukungaziwa-ke laphana-ke nangomasipala-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wayezwa ngami phela nto nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzwele wena-ke uthini ukuthi yini-ke le ayivezayo obala-ke laphana ngicela kulaphana sizwile-ke le vidiyo longene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho kona-ke ngalo-ke lo daba ukuthi wena-ke ucabangani-ke bese cenza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke siloke siy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana kanti udaba-ke niyalwazi iy'ndaba engiy'phethe zi-3 or zi-4 ngicela uyilalele zonke. Ngibingelele bonke abaholi benkatha eyadayisa abantu ababevotela inkatha. Ngithi kini sengifikile ngizonithwesa uthayela kunomoya, ngifuna nikwazi lokho bantu basemsinga. Ngiyeza ngiyatheleka usuku ngizonitshela nginilethele iyikipa. Yebo bathi charity begins at home, kodwa angikwazanga ukwenza lokho ngoba besimatasa campaign. Ngizonitshela usuku sizothatha lo masipala loyo ongafuni ukunikeza abantu amanzi, banikeza amanzi for 2 days baqede bawavala ngamabomu. Uma nikhuluma kuthiwa hambani niyenkandla niyofuna khona amanzi. Abantu basenquthu abanamanzi, abantu bakoKhingcetshwayo abanamanzi, abantu bakoMnambithi abanamanzi, kodwa kuthulekile. Baphathi benkatha ngithi ngikhona, I will make sure omasipala enizosala nabo nosala ne4 noma ne3. Ilokho engifuna ukunitshela khona nje okubaluleke kakhulu. Okunye ake nitshela imeya kaDukuza ikihlukane nesidina. Angithi lo baba ongakami lo ngafuna ukugeza inwele usemkhiphile. Bantu bakwaDukuza sukumani nikhiphe leyo meya leyo ayiphume ihlukane nesidina. Angithi isela yabufundale ukusela kwi-ANC ayiphume imeya yakwaDukuza. Siyacela Shenxa wemeya sesifikile sesikhona sigalelekile asizukuzwa ngani qobo. Futhi-ke mina uzowuza umoya noma uGodolo ungamthatha kancane utshethi kuyini lokhu nizongibona ukuthi ngubani noze nithi bhuti kimi. Futhi-ke nina benkatha baphathi benkatha enathengisa inkatha nathengisa abantu abavotela inkatha bazonibonisa lento abayenza begqoka ikipa zenkatha bevotela umkhonto izokwenzeka futhi. Qhube kanje nihambe nilokhu nikhuluma amanga ebantwini nithi hey umkhonto nginitshela uzonigwaza indaba niubamba la ucije ngakhona ene ngiyawulola. Ngifuna nikwazi lokho ngibhekene nani ngqo inkatha, ngibhekene nani ngqo eqwini zamehlo. Abazolwa la kuphela yilaba abashaqa amathenda abadla bodwa odla yedwa beqasha iy'ngane zodadewabo ngoba ninenhliziyo egobile webaphathi benkatha niyicabangela nodwa. Kodwa ngithi kini trust me, ngizobonisa ngalo masipala wasemsinga ukuthi ngempela angizili ukuzodlala. Ngiyiqala ekhaya bese ngidlula ngiye kwezinye indawo. Omasipala bonke bazobhilonga under umkhonto. Ngifuna nje kungena endlebeni zenu lokho. Ngifuna nihlale nikwazi. Bye bye.